wari umukino ubanza wa ekipe ya Pyramide ndetse n'ikipe ya IPR, aho iyi kipe yaravuye iwabo i Cairo mu Misiri ikaza guhura n'ikipe ya Nyamukandagira niko abakunzi bayo bakunze kuyita. Ni umukino utari woroshye, ariko navuga ngo ikipe ya APR yagiriyemo ibihe byiza muri rusange, nubwo igize intsinzwi ikomeye cyane, aho iyi kipe ya Pyramide ibashije gutsinda ibitego bibiri ku busa bw'ikipe ya APR. Ibitego bitsinzwe n'umusore Fiston Kalala Mayele, n'umusore ukomoka mu gihugu cy'abaturanye di Congolais, umukongomani. Ni umusore ukomeje kugaragaza ko akomeje kuzamura idarapo rya Afurika muri rusange, ndetse no kuzamura icyubahiro cya ekipe ya Pyramide, cyane ko ari umusore uhembwa asaga miliyoni 83 z'amadolari buri kwezi. Urumva ko rero n'umwe mu bakinnyi bahembwa neza kuri uyu mugabane wa Afurika. Uyu musore akaba yatsinze ikipe ya APR ibitego bibiri byose ku busa, ndetse hahandi bari muri duel hamagaze neza avuga ngo ari ku mukinnyi umwe kuri umwe. Ikipe igitego cya mbere ni ikipe ya APR yakoze amafuti gatoya, nuko uyu musore nta kindi agomba gukora, yari ku rutambi aho umunyezamu wa APR yari yasohotse cyane. Pierre yari yasohotse, bituma umusore aboneza mu rushundura ishoti remereye cyane. Ubwo igitego cya mbere kiba kiranyoye Fiston Kalala igitego kimwe, ndetse na Pyramide igitego kimwe, bajya kuruhuka ari uko bihagaze. Umukino wa kabiri byatangiye ikipe ya APR iri hejuru, cyane ko byaje kunyuzamo aho Mamadousi yinjiye mu kibuga aterekamo igitego, ariko bamubabwira ko yamaze kurarira. Ryoko ku bakunzi ba APR batabyumva neza uburyo umusore wabo yari yarariye, gusa musibize ku ruhande yamanze igitambaro agaragaza ko uyu musore Mamadousi yari yaraririye, nuko igitego kirangwa. Nibyaje gutinda gatoya, ikipe ya APR yakomeje kugenda yataka bikomeye cyane, itera amashoti, itera poto, aho bigaragara ko yaje kugorwa n'umuzamu w'ikipe ya Pyramide, cyane ko utatwara Champions League umunyezamu umuswa. Na ikipe buriya uzabirebe neza, na ikipe ijya gutwara Champions League ifite umunyezamu utabasha. Uyu munyezamu statistique iratubwira yuko yakuyemo amashoti yaganaga mu izamu ya APR agera kuri 6 yose yapangura amatereka hanze. Iyi Pyramide yagaragaje ubudasa, cyane ko Pyramide ni ikipe yakinnye umukino mwiza, bigaragara ko itigeze irenza umupira kenshi, cyane ko APR yabonye kona zigera kuri 3 zonyine. Ubwo bigaragara ko nyine ni ikipe yarushijwe muri make, ariko si gitangaza cyane kuri APR. Ahubwo icyo nakubwira, ndetse uyu mutoza wa APR yaba yatinze gushyiramo Mamadousi, cyane ko Mamadousi yagiriyemo ubonye ko akoze impinduka, ariko zikomeye cyane ko Mamadousi igitego cya mbere yakiteretsemo bacyanze, yateye poto, ndetse navuga kuri uyu musore w'umuhanga cyane Mamer Dao nawe yateye poto ebyiri, ni aho ni mu minota guhera ku munota wa 88, cyane ko bongeje iminota igera ku 8 yose. Birangira APR n'ubundi bizi igitego, niho haje kuvukamo n'uburangare, kuko Fiston Kalala Mayele mu rwa kwataka kwabo n'undi bari bakomeje, we yari yisigara inyuma nk'ibisanzwe, ari kumwe n'abadefenseri bari bonyine. Bwo ndavuga Yunus na Clement, umukinnyi wa Pyramide nibwo yarekuye passe yijyanamo, isanga Fiston Kalala Mayele ahagaze neza, aterekamo igitego cya kabiri. Ubwo Pyramide ibitego bibiri birabyujuje kuri uyu mugoroba. Kigali Pele Stadium yose abafana n'abakunzi ba APR bagwa mu gatangaro, cyangwa navuga ngo basa nk'abaguye mu kantu. Ubwo Pyramide ibonye ibitego bibiri. Ese birashoboka cyane ko ikipe izerekeza ku wa gatanu, ubwo n'umusibe ejo, ikipe ya APR igomba kwerekeza hariya hakurya i Cairo mu Misiri, aho izakina umukino wo kwishyura n'ikipe ya Pyramide. Ariko biragoye cyane ko iyi kipe ya wagenda ugatsinda ibitego bibiri, APR ikinyonyo cy'ibitego bibiri hejuru ya bibiri ku busa bwa Pyramide. Iyi Pyramide mbonye Kigali ku izuba ryanganaga gutya ku masaha navuga ngo ari meza ku Banyarwanda, ariko abahungu baba batamenyereye hano hepfo cyane, cyane ko ariko nahari ubushyuhe bubaye, ariko si nk'inaha Kigali. Birashoboka ko ikipe ya APR yazamuka igatsinda ibitego biri hejuru ya bibiri. Gusa icyo nakubwira nuko mu mikino yahuje iyi kipe ya Pyramide ndetse n'ikipe ya APR, uyu yari umukino wa gatanu. Ikipe ya Pyramide imaze gutsinda ibitego bigera kuri 12 byose ku bitego bitatu APR imaze kwinjiza
mu izamu rya Pyramide. Ikigaragara Pyramide irarusha cyane ikipe ya APR. Fisto Karamayire abazwa n'umwe mu banyamakuru hano mu Rwanda, yamubajije ikibazo, aramubaza ngo n'icyo ubona APR yakora kugira ngo birusheho kugenda neza. Uyu musore yasubije mu ijambo rimwe ngo ikipe ya APR ireke kurekura abeza ifite, ahubwo yongeremo abandi ebeza. Ese ku bakunzi ba APR murabona Ishimwe Pierre Mario agomba gukomeza gurinda iri zamu rya APR, cyane ko ubona ko nego n'umunyezamu mwiza, ariko ntago ugereranyije nka sezishize nka APR ifite umunyezamu nka Pape Nzira ahagaze mu izamu. Ntabwo nemeranya n'abemera ko Ishimwe Pierre Mario yagomba kuba ari muri izamu. Ikigaragara APR yakoze byinshi, yaguze neza, ifite Meri Dawo, ifite abagandi babiri Denis Omedi ndetse na Kiwanuka, ifite uyu Mamadosi, ifite Charles Djibril Ouattara, ariko ikigaragara cyane nuko nta munyezamu ifite, ndetse n'abamyugariro urabona nka Nyamugabo Claude nimba akina gatatu wenyine, akaba nta musimburo wavuga ngo ufatika uhari. Abakinnyi bo mu Rwanda basa nkaho bafite kwirara, bigatuma ikipe ya APR itakaza amarezida atandukanye, kubera ko n'ubundi nta kundi bagira. Nimba turabizi n'ubundi ma defense terimo Yunuso irimo umuvandimwe Clement, urasanga n'ubundi Claude anyura hariya cyane. Abakunzi ndetse n'abatoza tactically bakomeje kugenda banenga imikinire ya Ombolenga. Wabonye ko n'ubundi nta binini yakoze, nta byinshi yakoze, bisa nkaho rero iyi kipe uburyo ihagaze muri aka kanya ntabwo ari ikipe ishobora kuba yazagenda hariya ikayira mu Misiri ikaba yakurayo resultat cyangwa ikaba yatsinda uyu mukino. Ikigaragara nuko iyi kipe duhereye mu nkera y'abahizi yakoze ni imikino itaragenze neza cyane ko umutoza agiye kugenda agerageza. Ese nibishoboka ko kuba APR uburyo igenda ihinduranya abatoza, uyu munsi ifite uyu, ejo bundi ifite uyu, twabonye imitoreze ya Thierry Forger abenshi batagiye bemera, ariko ugereranyije we yari yakinnye ndetse yari afite abakinnyi batari beza cyane nk'abo ubu ngubu uyu munsi ikipe ya APR ifite. Kuko nimba ufite rutahizamu nka Wataha, ufite rutahizamu twabonye nk'uri mu tipe Dawo, ni umukinnyi mwiza cyane ariko uri ku rwego rwiza hano muri East Africa. Ese ni irihe somo APR ikwiye kuvana muri iyi mikino mpuzamahanga? Yego ni ikipe itsinda mu gihugu, ni ikipe iri shampiyona, itwara ibikombe 2, 3, 4 yikurikiranyije, ariko yagera hanze cyangwa mu mikino mpuzamahanga n'ubundi bikarangira ari ikipe cyangwa ari intare ikomeje gukorwa mu jisho. Ni iki twakwitega ku mukino wo ku cyumweru? Ni iki APR ikwiye gukora kugira ngo nibura itazarya byinshi, cyane ko bigaragaye ko niba utsindiwe i Kigali gutya wagerageje washose, ariko mu buryo buri defensive ntabwo wakoze. Navuga ngo defense nta kuko watangiye urinda, watangiye udefend izamu, ariko n'undi birangiye ikipe igutsinze ibitego 2 byose ku busa. Ariko ikindi navuga, reka duhe uyu mutipe Mamadosi indabyo ze, cyane ko ubonye ko iminota mike Mamadosi agiyemo hari ikintu hinduye, hari challenge itanze. Bivuze ngo umutoza Taleb afite byinshi byo kwiga, atitonze abakunzi ba APR batangira kumushyira mu majwi, ugasanga nawe habavuyemo kuba yakwirukanwa ndetse adasoje cyangwa adatoje na season, cyane ko nyuma y'imikino bazongera kugaruka bagakina Rwanda Premier League. Yari Igo Patrick, icyo turi kumwe ni Sport and Shopis Entertainment, uri kubikurikirana hano ku Kiragano Empire n'ahandi babiri kubera tureba ni ibiki biri kuvugwa. Reka mukayenda zikogezaho update z'ikipe ya Barcelona. Abakunzi ba APR bakomeze kwihangana, abafana ba Pyramide bakomeze kuryoherwa n'intsinzi yabo, ari nako n'abakeba Murera rwose Oleyo bakomeje kugenda bishima kuko mukeba nawe atakaje, cyane ko hari ikipe iherutse gutaha muri weekend ishize, nabwo isezerewe n'ikipe rwose sezone equipe ya Singida ku kinyoni cy'ibitego yatsindiwe i Kigali igitego kimwe, ndetse bageze hakurya iwabo batsindwa ibitego 2 byose kuri kimwe. Ubwo nayo birangira yari ikipe ihagarariye u Rwanda, birangira igarutse i Nyarugenge.
ciao turi kumwe nugenda udakoze subscribe share comment tubwire ese wowe urabibona gute ni gute iyi kipe ya APR wayitegura nibura tukazabona yinjiza igitego cyane ko amateka yavuga ko umukino wose wahuje Pyramide ndetse na APR i Kigali byanganyije nibura ntigire igakura inota rimwe i Nyarugenge ciao